برز روش گیراسون برای بری گشتی نواندا لیکولینان یا راست لامده گلمد به که روش دم باش هذا في كونغرا خويا بينجي بريفا بير وهنا جوهرتن جي بيكاتن للجوري لكولين نوا شو جوهرتنا كجرينج بو هذا في لازم بو كوكر يان نكر وش خاصي شو بالكو أفتشتكو بيبيس بو هذا في بجوهرة بيكاني يانا بله دنباش نه هدف پشتی دمک درش یعنی دو سال دیره دچه کنگره خویا پنجمین لبله اف کنگره ها پشتی هلبجارتنین 2018 یا دویمه که ام 2018 حیان ها و 4 سال در باز بو ام ده تشتاد بینین یعنی هم تشتن راپرسی ده خویا که هم جی رایا گشتی داخل stabilizasyonek politikayın HDP'de hene disa lisser axaftına pırsa Kürt kriminalizasyoneke yani ve revşede ve kadede politikayın HDP gelek demek derece dernakeve peş ayekem HDP dixwaze bi van kongreyan ve پیشوازی و جوشه خواب بده نشان و گوتنه خو کفش بکه آدویم نها ترکیه یعنی نه تنه رایا گشتیا ترکیه هلبجرین کردجی هدی به تمامی امتکارن بیجینه لسر هلبجارتنا 2023 دسکنن یعنی هلبجارتن یه چاوه بقومه یعنی کی جان namzet ye serbikeve, opozisyon ye serbikeve, yani ittifaka cumhuri ye serbikeve, serbe disekirin. İroji le taybeti li serpersa Kürt zedetir. Raya giştiya Türkiye'ji, raya giştiya Kürdistan'ji, Bakure Kürdistan'ji, çav da HDP yejibo hilbijartini ye çıtıştı beje, yani yetişten cuda beje, yani işte şaş beje ne beje İro tiştam diti HDP tiştek balkeş negot lebele hayan ha tişten goti pçeke takdim kir ev pçekdi yani ev peyamen ko İro da ve kongreji de kongre da ve bahsa dengan kir yani mesela teşekkür sadı bejin HDP negot ya HDP disa bahsa çare seriye kir و هر سا تری هیئت که چاودیری بو خود چکر اوانا ده به چه آوایی که باندور لسر دنگ HDP بکن بله نها استکارم تشتکی بجمع yani گوتن روزانه تنه لسر تاثیر که لسر هلبجرین کرد ناکه yani تنه نسر هلبجرین کرد هلبجران ناکه دنگ HDP نها هم دبینین کو 2015 yan haya نها yani hafta Haziran 2015 hunzanın gelek bajarên Bakurê Kurdistanê HDP BB partiya yekemîn û dengê gelê zêdestandin. Ji îro heta ji wê rojê heta îro dengê HDP kêm bûyî bîn lê em dizanin ku niha ev 4 sala ve piştî ev ittifaka cumhurê dest pê kirî û rewşa aborî qeyrana ekonomiyê xuya kirî nava hilbijêran da dengê AK Partiye dengê ittifaka cumhurê kêm dibe û HDP dîsa xuya dibe lê belê dîsa jî yani ev gotinên he tenê yani ev gotinên hene tenê yê tesîrekek mezin ser dengê HDP neke yani tişta em dibînin ku HDP stabil disekine yani 2018 yan çi deng stan dibe kêm zêde dîsa navberan van denga da dengekê distine çünkü hem sorveyên me de hem jî em bijîne raya giştî dema em guh didîne em van tişta dibînin yani ev ku HDP dengê kêm kiriye îro hunzanîne ye baş bibore ya ku HDP dengê kêm kiriye ev girêdayî be li gorî hilbijartina dawî baş ere da hûn gorî an rapirsiyên ku vekirine gorî hilbijartina dawî سدمه و بدگره با سیاست HDP بخواه یان او هلبجارتنا داوی بر از سدمه پرسکم یعنی دلیل وی چیه بو چه اوانا بگریدای به
آوای کار و خبات هدف و سیاست های یان او زخت و گواشین که لسر هنه لسر کار و چالاکی و خبات آن هیه ام تکارین است لسر هر دو خالانجی بنرخین آیه کم تابع هدف لسر هدف زخت هنه پارتی نوع تشکیلات نوع ام بجین رخصتن نوع هر دم تنگرتن کسین ریوبری نوع تنگرتن دی سال سر دو زکاتیه وکرن اف زخت موسا خویا دکن لبلی تنه ام تکار ام سر و مسئله بنرخینین یه نراست به یعنی هدف دمک درجه و ل هن پروبلم بنیادی نکاره چاره سر بکه یعنی جبو پرسا کرد یه مخاطب وکی یعنی یه هدف چی بیجه یعنی او خو یه وک اختورک یک سیویل لگال یه درکه پیش اینسیاتیف بستینه و رب و آن یه ایمرالیه مخاطب بدستاندن یه بیجه هرم باخبن آنجی جبو روجاوا یه هم جبو روجاوا هم جبو باشور کردستانه یعنی جبو روشا پکه که انتشتدی یه قندیل مخاطب بدستاندن yani روشان ها دردکه و هوله اف نکفشیا ها ل ناهله هدف جی ریک ری بمشه yani ایرو مثلا زانی کو میتاد سانجار داخویانی خود گوت مخاطب پرس گریکا کرد پارلمانتوی لبری بلیان ها ده هفته جی جبو اجالان به مخاطب ستاندن هن مشاتن درخستن yani jibli veji iro disa daxuyani ek da got bla öcalan behelin kamu raya giştire bağ ve gotinin xwe beje lebele emzanin ku yani evet ev siyasetek nenuye yani evet 20 sala ve 25 sala ve xelefin HDP yani yen beriya ve siyaset dikirin muhataba pırt gereka kurtene öcalandıdan nişandan iro yani iro eğer Öcalan dedin nişandan, yan Xuan dedin nişandan, yan jî beriya hilbijartina parlamentoyê eger stratejiyek nû ji îmraliyê bê çawa bikin yani wê meselê de ez bawerim HDP xwe jî nezelale serê wan nekifşe. Yani pirsekî dijî heye kek rojer bo vê meselê hilbijarên wê jî ببره با مثلا پیواژوی آشتی کو احتمالا دست ببونا پیواژوی که نوه یان جی هدف تدی رو پیشنیار مکانیزم که نو با پیواژوی آشتی که رو و بحثا پارلمانتی و چاره سریا که اصلا شرط و مرجع که وها هی زمینه که وسا هی پارتی و اپوزیسیون چه بیشن یعنی زمینه بی تشتی هی کو هدف بحث که یان جواد دم که دروژه ویدایا جخوا ایرو yani ایرو امزانın ku işef ye partiyen opozisyonu yani İyi Parti, CHP, DEVA, Gelecek ev partiyen di Demokrat Parti ev hamu ایرو ye işef li berhev bene ten gotin ki ye ایرو işef ye eşgalin profila namzete serokomariye kifş bikin. Yani bu ne navbeji ye basa profila bikin. Yani İro ev gotina HDP ev ahaftinin HDP aslında jibo ve gerek mühim. Yani gotinin HDP ye iro jibo opozisyona ji ye bebek şeridek yani ne karın jibe xatede derkevin. Çünkü yani lazım eku opozisyon ki dane lazım eku denge HDP jibistine dengderen Kurd bistine jibo ve HDP ne ve masi de beji ne navawan şeş partiyan de beji lazım eku HDP و اونایی که بده یعنی وان بحث بینه کو او بکارنه و نامزدی درخینه ایروجی میتاد سانجار هفتنا خوده گفت ام جبو اتفاقه که جبو نامزد کف بار حاضرین هون جمن بپرسن یعنی ایرو از باورم کو جپرسا کرد زدتر روشن دیتر زدتر یعنی گوتن دیتر زدتر باشه کیف روش اخی پرسیاری از وبکم یا جبو تشکی اف گوتم باشه داخازی هری سرکه یا دنگدر و آلیگرین HDP جه HDP چنه و HDP بکار بچاره سر بکه یا نه Yani yani pırsa Kurt pırsak bünyadiye yani ne iro ne sıbe ne dusbe yani rahati hesani çareser nabe yani opozisyonci yene karebe pırsa Kurt
سبێ دو سبێژ بۆ دەسەڵاتیەکێ چارەسەر بکە یعنی هوزانین و پرۆسەسێکی ئاشتی تورکیە هات ئاواکردن 2013 و 2015 یا هەری جددی vê demibî ya herî dirokî dîroka Tirkiyeyê vê çaxê de bê ew jî berava jî bî yanî niha demek nêz de jî hilbijêrên Kurd yani hêviyek wan ji opozisyonê yan jî iktidarê yan jî HDP nîne ku çaresera Kurdî bi lezgînî bê çareserkirin lê îro hin pirsên lezgînî hene bê halkirin hene yani mesela qayyûme em dikarin bêjine girtinin milletvekiliyanin dîsa axaftina pirsgirêka Kurdê yani vê îklîma hene de vê rewşa hene de pirsgirêka Kurd Tirkiyeyê nayê axaftin jî yani tenê bi rewşa ewlehiyê tê axaftin tenê bi kriminalizasyona HDP tê axaftin lazim e ku pirsgirêka Kurd dîsa normalize bibe yani bi her alî ve bê axaftin ne tenê aliyê HDP be yani hem opozisyon hem destlatî hem muhafazakar hem cepkir hemî alî ji bo pirsgirêka Kurd pêşniyariyê xwe bidin nîşandan ez bawerim ku eger ev normalizasyon pirsgirêka Kurd axaftina wê normalize bibe yê gav jî ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd yê biavêtin. Gelek spas kim kek roj, birêz roj Gîrason, bi rêveberê giştiyê navenda Lêkolînan ya rawast li Amedê gelme bû.